Hamdi kerama uzvišime gospodare, Allahe ko amen stvoria, ko amen uputia, ko amen ge ektrunka imani ko kalbi mukla. Hamdi kerama uzvišime gospodare, Allahe ko bare blagodatia hem ni'metia kola amen ge dinga. Salavatim selami biçalaji ko amaro manglu peygamberi o Muhammedi aleyhi salatu vesselam. Lesri familya ehli beyti, lesri amala o ashabia kulasine imanliye takvaliye, emsa manusha kula katrudinen pe kopiro hayati ki praksa teanen o Kur'ani o suneti jiko yevmul qiyameti Allahumma amin. Dobro pralalen, o životu amaro na kela sigate, amen na džana hem svesna nasijam, kaj svakojeg divekova na kela, panjola jek listo katar elistija taro amaro životo. Što šukar? Znači svako divekova na kela, a meno dvana džana ili pa džanama svesna nasijam, kaj ujedno na kindoj od ova dive, panjola hem jek listo kataro listija taro amaro životo. Hemamen pralalen na džanaja od ova listo koja panlilo, dali kala kergjamle bila će lošno delonenca, ili pa parnja kergjamle šukar bučencar. Odolese jek mu'mini, jek obično muslimani, kerela obračun korkori pes, kerela hesapi korkori peja. Ne bili odolea, te dikel piri manjkavost, hem te propravini pirohali. A pogotovo o manuš bivalani te kerel obračun korkori peja, kada na kela jek odredimo vakti katar lesro hayati. Huvjan više ko nakle trijanda, saranda, pinda, ber, šovar de šastargetu. Pogotovo tegani bivalani te kerehe sapi korkori tuja subhanallah. Yani naliso se. Wallahi azza wa jalla dela men godi vakirindoi inna nefse le emmaretum bisu'i illa ma rahime rabbi. A je duša je manuše siri poput ervucinja hari ki strana je lošni pasiri. Osim okoja duša, kola ke miro gospodari mu kela po rahmeti. Inače, e duša i tani osnova lakiri, e manušeteci del hari ki levo strana. To jest ki bilači, oti si harami. Pa je manuše pobuter pod staknin leodova, nego li te kerel šukar amelija delija. Dobro. Era tutni tema ja Marija ko primetinena kera lafitaro samo obračun. Ili te kere sapi korkori tuja. Te kere analiza tiro hayati. So znači od ova samo obračun. Samo obračun tano pralalen. O manuš akşame ke davela te pašlol. Tamam? Te kere analiza anglali te sovel. Te dikel so kergja celo dive, taro momenti kada taro soi besabale uštindilo. Pa te dikel, ako kergja celo dive, pobuter šukar amelija delija, pe nastavini odolea. Ama ako dikela, kaj taro sabale, džiko akšami, isile pobuter haramija, te gani, ponao dori lendar u insani te cidel pe ili pa te duriol. Pa plalen isili maškare amen de avdia kava neko te kerel. Akşame kada džaja te čivetu te sove. Ulave ali 5 minuti akatar tiro vakti, hem te kere analiza tiro dive taro sabahi jiko akşami. Te dike so pobuteri situ kileste, kodoa dive. Šukar amelija, ili pa Allah i taraki džunahija. Hem zamislinen samo, savo bio hali je manuše soro ovel, savo bio hali bi ovel je manuše soro, premalo Allahijem, premalo leser robija, kad bi agehar svako je kamendar postupini, hem ageharem te živini. To jest, te kerel
samo obračun korkoripea hem analiza pirodive. So se i tano bitno o samo obračun. So se i bitno svako je kamendar akşame te kerel analiza pirodive. Sebe pi but buča. A je katarodola buča i tano pralalen kada o manuš kerela samo obračun korkoripea, ovu stvari analizirini pirohali, hem dikela, hem primetini pire mahane, hem pire manjkava bučakula ki peste isile. A kad ka primetini pire mahane, oftegani lendar gajla ka piravi, lencar znači pobuter butijan lende ka uložini, hem naka preterini, to jest o granice naka nakavi. Dok manuškova na kerela samo obračun, kova na analizirini pirohali, ov na primetini pire mahane, ov na dikela, nego čak što više, a verengere tuđa mahane dikela, hem o granice sa nakavela. Tamam? Hem odolese o manuša avdije, kola na kerena analiza pirohali, hem kula na kerena esapi korkoripea, hem kula na kerena samo obračun, ola esafke, on sa janen. On janena ko si ti jamia mai šukar manuš, a ko si mai lošno. On janena ko si ko safi munafiko, a ko na neodova. On janena ka si zoralo imani, a ka si slabo. On janena ko si munafiko, a ko odova na ne. On sa janena, ama na janena udara e jamia ko te praven, hemo pragola korote na kaven. Solana kerena analiza piro hayati, molana primetinena pire mahane, nego dikena ja verengere. Isto agar pralalen o samo obračun, te kere analiza ili esapi korkorituja, tano bitno sebe pika o manuš, dok kerela samo obračun korkoripea, dikela em svatini kobortano o Allahi rahmetčija. Se tu kad kale, te dike ko tire amelia delia, hem kad dike tire haramia, hem kad dike kobor haramia i situ subhanallah, kobor kergan, jek primer. Le jek dive, jek lil, hem olovka. Hem probin te pisine, tire haramia kola kere. Ama, pisin haramia kola samo tu mislinea kaj si harami. Nau kola haramia kola itane kodini. Să zic kera, samen but nekad haramia günahia kera, amelia delia, kolengena jana, kaj si kodini günahi, hemislinaya ka ola dinea nane günahi. Ma keralen. Leze bina le ek dive, ek lil, hem pisin samo odova, so tu misinea kaj si harami. Pa te kondani kadike kobor haramia günahia o insani kerela. Pa kerindoi analiza od la mahane, od la haramia, o manuš svatini subhanallah, kaj o Allahi na kaznini insane ko momenti, nego o Allahi delle mogućnost, o Allahi delle vakti, o Allahi ađikerle, te perel pišmani hem napalaltirani. Pa kerindoi analiza, hem samo obračun korkorituja, svatinea je Allahesoro rahmeti ko boritanu. Isto agare o samo obračun, keri ba analiza ili razuminena masosi. Manu šte kerela analiza pirohali, te dikel ko dive sarna kavgjale, so pobuter kergja. Isto agar o samo obračun tano pralaleno dova, so je manuše podstakninle, hem delle motivacija, te izvršini okova su Allahi naredini, a te duriol tarodova su Allahi zabranini. Po manuške da kerela analiza, korkoripe, sem pirohali, em pirodive, sarna kavgjale, tega ni primetini kaj tano, kad kerela pilafiko namazi, slabo. Šaj këldini samo farzi. Nane nigde u suneti. Ili pa këldini emo farzi, emo suneti, a bana kerela zikiri. Ili pa o manuške da kerela analiza pes, pirohali, pirodive, piro životo uopšte celo, dikela kaj slabo anlesti si u kujba u Kur'ani. Pa onda odolea o manuš trudini pe te popravini pirohali.
Odulese itano samo obračun baro hairijem bari korist. Leso manuš fino itano kopiro hayatio doate praktikuini. Hendavalane manušese pobari motivacija te kerel samo obračun korkori peataro kuransko ajeti penjardo sai muslimanenge koto Allah azza wa jalla kawakiri ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O tumen kula soveruinena o tumen kula so Allah he prifatien sar devle daran kataro Allah azza wa jalla hemne kasva koyek insani li dusha dikel soba și taj sa spremingea ili hazeri kergea. Vajtano je ktaro najbare motivacije, soba nuš bivala inte kerela analiza. Taj sa dio alinta veanglal ko Allah azza wa jel barabar mansa. Pa hajde harite dikajem analiza te kera, samo obračun korkore amente dika, sovaja odoa kava ko Allah. Pobuter šukara amelencar, delonca ili pa gunahencar. Lisa kvajtano je kuransko ajeti ko postaknine manušen ko samo obračun. Prenosini Petar Omeri radi Allahu ta'ala an, kaj podstaknija je manušen. Hem va kergjalen gjar. O manušalen, keren korkori tumen car, esapi, samo obračun, keren tumen korkori analiza, anglederli ka avel o vreme ti klon anglal ko Allah, pa o Allah i te kerel tumen esapi. Lese te položine no računi. Hem wallahi pralalen, po hajre manuše doki živdo, te kerel obračun korkori pes, hem te dikel pire mahan, hem te popravini, hem te ispravini, nego li ta velanglal ko Allahi, te ga ni isprav kanane. Resi si tu šansa avdije, te kere analiza tiro hayati, tiro životo, hem te dike so u stvari mange, hem so itano tiro cili. Saro doa kerela pe samo obračun. Saro manuš te kerela sapi korkori pea. I seamen dui načinja. Angluno način tano anglalio manuška kerel da je kameli delo buti, a oduito tano palo su kerela da je kameli delo buti. Znači duitane načinja sar kerela pe analiza ili samo obračun. Prvo buti. Mangea te kere da je kameli delo, nebitno kola. Primjer mangea te de sadaka, tu ulave. Anglal ka de sadaka ašta. Ker samo obračun, ker analiza. Od ova su mangea te kerea kana, te de sadaka, te klajne namazi, te čitine Kur'ani, nebitno. Ker analiza. Od ova su ka kere, si iskreno ili na. Pa te si ne iskreno, samo sebe piju Allah, nesoro zadovoljstvo, te ga ni ker. Ama te na si ne iskreno, mangea tu lave 1000 euro sadaka, šu ja negde vas dela pe džamija, a šta made? Prvo ker analiza. Od vas su kade? Ko vel iskreno sebe pio Allahi ili pa ko se pio manušate keren tiro lafi. Te sine sebe pia kva duj to, te ga ni maker, te ga ni made, te ga ni maulav. Su se naka i naka ove nagradimo, kao ove kaznimo. Su se nasjanli iskreno. Kao ove kaznimo su se nainanle iskreno, na inetu ihlasi kitute. Hem duj to način sar kerela pe analiza ili sam obračun, pa ker jam palo su kerea o delo ameli. Prvo i ne, anglal te kere da ek buti kera analiza, hem dik, da li si iskreno ili na. A palo su ker jan o delo ameli, ker pale analiza sam obračun, dik sar ker janle, upotpunin janle džiko kraja, ker janle džiko som šajan, ili pa esi kileste nesave mahane, nedostatkija, rupe. Pa za o buduće, pona odoriket ka kere, pale odova isto ameli, trudin tu te kerele sarvaljani. Prenosini Petaru Ibrahim Eteimi, jek primjeri, sjame samo dui primjere modolja završina, inša Allah ta'ala, jek primjeri saro manuš falajinte kerel analiza, hem samo obračun korkoripea. Prenosini Petaru Ibrahim Eteimi, kaj va kergja gjar, hla zamišlijum, kaj sium ko dženneti, hem kaj hava, hem pijava, kataro plodija i džennetese. Hem zamislijum ko dženneti, kaj gušinava, zagrlinava, džennetese ređuvljen romnjen, to jest hurijen. Šuži slika kjaneli, ko dženneti inan, haja odla plodija, huriju zaltute, maša Allah. A odvajtan od cilsar jengo valjda. Ama penala.
Kiduito situația zamisliu man ko jehennemi, hem sarhava lestar plodia, katarokašo zekum, audola plodia tarodoa kašta neposebna gadna, hem posebno mirišinena. Hlape, kad bi kapka perel, subhanallah, katarodoa kaški, dunja bi uništino život okilate. Hlame zamisliu man ko jehennemi, hem sar pijava penela ognoj tarorane taro jehennemlije. Odjeta niektar vrsta piće sokolele manušengi ko jehennemi. Allahi te durjari amen, hem tarak amen, ka te rijage jehennemi siri. Pa i rangjuma kana, pa lakla duj slike. Prvo slikat ker juma je ki godi, sjum ko dženneti, hava džennetska plodija, pijava tarullah šukaripa, uziman dehurije, mašallah. A ki duj to strana, sjum ko jehennemi, hava katarokašo zekum, sabilači. Hem pučlum miri duša. So mangea katarakala duj buča. So kerelo manuš? Kerela lafi korkori pea dilino? Na, kerela sam obračun, kerela analiza em podstaknini piri duša ko šukar, subhanallah. Podstaknini piri duša ko šukare. Hem duj to buti pralalen, Allahi, primetinena em korkori svedokia sem ka u životu si gate nakela. Giri salan, gi cerđan nešto u životu nakla. Tu purilan. Uspian și-ai saco doa, tamam, kergyan da ek dinari, jingyane çavek, kingyane burya, gele o pare purilan, na borsalilan, problem. Gelo životu. Aba ko doa tiro životu ko anakla, haram je si ko zomangea pralo. Sar că-i clovean glal ko Allahu dole. Wallahi, su de oberși sile dive, trișelu șoar de șupanși dive. Račuja gyar, kerek prosto matematika. Kad bi svako jek dive, čerav pojek harami dosta, a nemoguće i tano, wallahi, ko dijete kera jek harami. Vatano nemoguće, a bale, hajde, pen jek harami ko dive kera. Celo berž, trišelu šoar de šupanč, harami aki strana, špari mejtani. A nemoguće jek harami te kere. Sabalju ština nervozno, košljane čaven, dolilandu kikav ga je romja, a košljane komšija, smetingyatu nešto kergya buka. Haram yapalo haram ya. Alo komşuya kerginda eke gibeti. Kera lafi. A bale ek prosto. Jek haram. Dnevno ko jek dive. Celo berž. Ko konto tu ke šparime trišelu šoar de šupanj haram. Živinea šoar de šberž. Sallallahu haram ya. Bišu jek hilade hem šovšel haram ya ki strana isitu subhanallah. Amaškarullah haram je si tu bare, si tu tikne, si tu pare. Lise wallahi pralalen, vana sehati ko protan mange patumengi. Vredine o manuš, te kerel samo obračun korkori pea, te kerel esapi, korkori pes, ne bili piro hali, pona odori te popravini. Se kad kavanglo Allahi napala na nekaj teđa, ispravka na ne, popravni tega ni gotovo, te prepiš mani džabe, ništa na vredini. Lise pralalen, si tu men prilika, ti ispravinen od oaso grešijen. Barabar manca, o šeitanin bišu štar satja dnevno kerela, hemanuše redovno ko harami čivela. Redovno čivela. Wallahi dikindojo hali, ne saravela pema, Wallahi to prostinima je sokava kerava gyara basar, ne saramen džamija ke manuša pobuter grešina nego li okolo avrijal. Džanena li sos? Susamen janaka isi ek buti haram ya kerayala. Ko avrial šaj na janel ka isi paje ki taro bijan di pa grešinjala. Amen jana hem kera. Allah tu prosinem tu putinem te del svaku je hajri. Allah molina tu prosinem amengem tu menge. Amare rudi telenge. Kaseru tele dunya na kelenge Allah shushudan ko jannati te del. Allah te mukal po rahmeti bereketi mangi pastoga emrazia. Allah te parvare bokhalen te chalare trushalen te sastiare nasfalen. Hem te dele vladia o kolinge sunanelen. E Allah hem molina matla mare duše sađi ko te zadovna men sanane tovel, a ket kod redino do kiko taro jeli tavel, o Allah te lo kjara minge palune lafjate va keralen, ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu en Muhammedan abduhu wa rasuluh, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin, ovin saste ko sabari.